problem tse ngata e le setšhaba ba dingwala la tliswa focus ke methwaela e. I'm saying this hobane ntho e nngwe, everything is politicized in this country. Le dikereke are now politicized. Di a gola dikereke ho pusha agenda. Dikereke di gola ditšhelete tsa matona to push an agenda. So the churches are gone. Makgotla are gone. Are gone. The other institutions of government are gone. They're gone. Don't have puso nya molao teng re ipusetsa ke di criminal tse sa hlompheng molao. Rule of law in trouble. Hono so setse ntho e long ene so be politicized ke thuto ene so be politicized ene ntse ni mono e hlomphe. Hono so be le dipolitiki ka ga manpower. Hono so be le batho ba hlakolwang ka ga manpower e be o thokenyo bana ba maparament. Ntona ne tse ditse mono hlompheya. But ba fihlile. The last thing ene re ntse e re hlomphela ke bana ba ikentse dipolitiki yona nje. Ke le jwetsa ntho di sa etsebe. I have calls. Ba rata gona ba bana batho ba letse. Hey, ba tla letsetse. And the results are what ba ba letsetse le tla di bona very soon. Setse se le maka dikgetho. Bangezitse di text ba le menyepetsi ba Sotho. Ba le menyepetsi ba Tswadi. Do you know what is going to happen? Honale depression. Na le bana ba tlotlwa ke depression e so bona. Wa vietswa hore wa mohetso sekolong. Nongwalo le le thabisa. Manpower you etsa offer. Why accept? How get our hlako? Do you understand what is going to happen to that child? Ntona ya kgatello maikutlo mafu a kelelo sentse le pandemic batho ba kula ke depression ya hloka mosebetsi ke depression ya fellwa ke mesebetsi ke mathata a manga bophelo. Then motho wa morui asa utlwiseng gona ma national ha ne retirement power ge ne re tsa lo ngwana mofutsana fela a tla kene sekolo. So batho ba ruileng today ba ikhonang ba go ileng ka bobodu le ditendera tsa bobodi today ba fihla banka nthonyana ene setseng e entse e na le security ya manpower. They politicize it by sebedisa ile weapon to kill the career tsa bana ba batho. But ho latela ka mkgo ho leng ka teng, it is well and good. Hela Basotho. Some of us will be gone very soon. Some of us will be gone. You know why I like my South Africa? Haba ya nthonya mana le ditshebeletso le ho se sebetso hantle. Ba tswa ba apere kipa tsa ANC, EFF